kuningi okwathoni angeke sikuqede. Ngicela ukubingelela ke obubaba abapriest phezulu ngibone nobaba umeya ngicela ukubingelela bese ngihlanganise netende lonke kaKakarethe phela sabe suthu uthini siyabonga ke mina ngomadodana sizokhulumela uMbuthuma ubhuti uThoni mina ngobaba omncane wakhe ubhuti uThoni usebenze ngendlela emangazayo so silimele kodwa siyamkhulula usebenze ngendlela engayazi abangcwabi baseHarding abaningi bebebambelele kuye benoma usisi ngimbiza kanjalo ke mina ngithi usisi so bebebambelele kuye abaningi izinto zakhe yena umuntu obe nezinto zokusebenza evulelekile ebantwini mina ke angazi mina into engiyiyona noma ngabe nginani into enginayo ngoThoni noSisi ngaba nginalutho ngaphandle kwabo bengifika la ekhaya bengekho ngifone Sisi nilaphi hayi siyoncwaba eKandla Mbuthuma Sisi anginamashe covers anginakwalutho ngena ngelendlini udlule dining room uyofika ngale siye singakhiyanga senze lama ufika ngidlule ngiyofika emakameleni okugcina ngiqoqe ngihambe so ngizama ukuthi ubhuti uThoni usebenzile kakhulu so unabangani abaningi ubaba nje lo osuka la ekuthiwa ubaba uPablo ubethi mayekhuluma nami athi wena ngifuna ube uPablo wala eHarding so umuntu osebenze kakhulu kodwa kokugcina sengibuyela phansi ngifuna ke manje ukubheka emndenini ngiphinde lokhu kokuthi ubhuti uThoni kufike isikhathi sakhe sokuthi ahambe hayi ngoba kufanele sibheke abantu sisole bani ukuthi ubani wenzeni uma sizolalela abantu siyolwa neSouth Africa yonke so okwethu ukuthi asithi uNkulunkulu sicela ngoba kufika isikhathi sakhe sifike kanje sicela ukuthi wena uNkulunkulu mamukele ezulwini umoya wakhe ubuye ugcine ikhaya ubheka abantwana baphile ukuya phambili ngoba yena usesandulele waya phambili akahambanga uThoni ngoba kufanele ukuthi bekunomuntu obefuna ukuthi uThoni akafe kodwa uhambe ngoba uNkulunkulu besemdinga hayi ngoba bekuumuntu obekufanele abulala uThoni ube ngawiswa na imoto ube ngathatha intambo azilengise ngoba imihla yomuntu iyaphithizela umuntu ufana nembala uma seyibuna iyabuna ngeke uyivimbe ngiyabonga